Kenya na guthomera Jordan College Thika. Rino turakurio apply dino wa intake ya September 2022. Jordan College ni marahotithia ndothe kwigwatira githomo gya kimafururi. Twina makiria ma kothi 80 cia diploma na certificate hitukie ni thirikari iria ni catering and hotel management, journalism and mass communication, electrical and electronics engineering, fashion design and garment making, human resource management, business management, plumbing, information communication technology, secretarial, tourism, laboratory science, driving classes, na nyingi. Jordan College of Technology Thika, the leading technical, business and hospitality TVET institution in Kenya. Goko ni kwa Maono Lands Limited na riu ndirakurehera Matu Destiny Gardens. Goko igire ha Kanyonyo guke wigire mugunda-ini mugunda uyu tukuma ha super highway uraingira kilomita 2 broti ria twakwenderia 250,000 urehe deposit ya girigana rimwe balance urehe na mieri 6. Oho twina mugunda kuria mwena wa Nyahururu Kinamba 50 by 100 twakwenderia na thogora wa ciringi girigana ria 80 cash kana ngiri magana meri na installment na no urute deposit ya ciringi 50 issue ingi urehe kahora kahora. Torere thimu 0701 828282. Migunda ndithiraga nigoro igiaga. Gucokeria ngatho cia mwanya ni unyitaniri waku hau niho tugwikira gaturumo no maya na mangi na njira ndaya ni wona cihanda thaa 3 cia utuko ndukage kunyitanira nani nie njitagwo Windrose Wagui memereke witu no rithumira ciiko ni Wangari wa Macharia. Murango wa inya muhari wa mugwanja ni nduite bareria njega nakio kiitaitano giakwa ri ni nginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri ni ndoire ndi umenyereire ngunyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo.